teh. Aing maneh nini gusti mana sejak aing kukurindingan hangat apa nini teh di sidong tadi teh ieu paingan eta halis siga setang motor atuh maneh teh ampun deui cenah sok barudak urang lengser midang cekap suntangan bager lalauna tahan cekap mangga apa Abdul Fatah Kapayu diaping ku Ibu Rama Naneng Nopi sakedap diabadikanlah pager ayu mangga biasa bubar.
agengna urang canakan heula dikantunkeun ku keluargana ada sep cepengan 7 atau 5 nya bunya. Difotokeun di cepengan 5 we. 5. Tengah disanakan di payun. Asup kertas kado mah engke we teh urang foto. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa usalli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina wa Nabiyina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Abdullah wa huwa Nabi khairul ummah la nabiyil ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ma'syara sahabat man istata'a minkum al-ba'ata falyatajawaz fa innahu aghaddu lil-basari wa ahsanu lil-farj fa in lam yastati' fa 'alayhi bis-sawmi fa inna lahu wija'un. Wa qala aidan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati ay faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Dipayun urang sami-sami panjatkeun puja selalu puji kalian syukur kadat ilahi Rabbi anu maha ghafur. Salawat miwasalamna mudah-mudahan dilimpahkan kalian aya dina katetepan kajunjungan alam baginda besar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alihkankan kepada keluargana, kepada sahabatna, kepada tabi'in, tabi'at atau ba'u tabi'in tabi'at anu turut-turut kamantenna demi kair hayatna termasuk urang sadayana anu sami hadir. Mudah-mudahan kaleberan kaluhuran salawat miwah salam ti mangkana jamaah anu sami hadir, para tamu ulama hadirin wa hadirat urang kali sepuh anu istri pamaga wabil khusus keluarga besar calon desa Ridho pangampuran Allah Subhanahu wa ta'ala di air di alam barik. Dan di awal kincana di mana pernikahan itu mamah kita entah itu teka umuran manusia perencana Allah nentukan bisa kituna naon segala rupa ieu pelaminan Di cepengan sina panjang teh.
Pak Solihin. Tah eta tos didata kemudian ku petugas jadi ieu acara sadayana janten saksi. Anu terakhir ijab sareng qabul, ijab ucapan ti Bapak Wali, qabul panampian ti calon panganten pamuda. Bikin kedah itisolnya bahasana di mana aya kontan langsung walar nampi abdi nikah gitu nya. Ulang-ulang 2 jam. Pak, urang cantoan pilih lepat atau pikiran pas, mangga loroskeun nya. Sok Pak. Jam kaset Suhendar Bapak nikahkeun pun anak wasta Nopi Rohilah ka anjeun kalian nganggo mas kawin kumang rupi emas 10 gram dibayar kontan. Yang kaset A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jam Dasep Suhendar Bapak nikahkeun murang kali Bapak wasta Nopi Rohila ka anjeun kalayan nganggo mas kawin mangrupikeun emas 10 gram dibayar kontan. Benar itu kita perut.